ne treba. Takav je narod. Vjeruj, brate moj, živu vam istinu pričam. Sad bi se svi sa mnom družili, što sam ja poznata ličnost. Meni ne treba niko. Eto, vjeruj ti kaj Hamdo, ne treba mi niko. Sve što spremim, pojedem ja u šumi, donesem svojoj ženi, djece, svi jedemo. Završena priča. Ja nikad neću zaboraviti. Nikad neću zaboraviti kako su me ljudi smijavali. Sad imam, svi što su mene smijavali, sad ima Hamdo više nego oni. I to je njima svima krivo. Gledaj, Allah ti daje na faku, od Allaha imaš iskušenje. Gledajte me, svi što su mene pljuvali, i komšije, i svi znači, sada Hamdo, bolje od nja živim, bolje auto vozam od nja, sve bolje imam, Allaha mi. I opet kažem, hvala dragom Allahu. Vidite li kako se okrene kolo sreći? Okrene se kolo sreći. Reci alhamdulillah, alhamdulillah. Eto. To je to, Hamdo, Allah te, narod ne vjeruje. Allaham ti kaže. Hamdo, aj smiješ ruke. Ka šta ti to, aj smiješ ruke? Ne razumijem te. Nikad čuo za tu riječ smiješ ruke. Šta ti to znači? Vi ste dobri ljudi. Vjerovali ili ne? Svake plate Hamdo odvoji 1000 do 1500 maraka podijelim ljudima, ne snimam. Ne zasnimam uz ina dušmanima. Odmah kaže, vidi Hamdo djede tuđe palje. Hamdo djede tuđe palje. Hamdo dijeli svoje pare. Hamdo dijeli svoje pare. Ja što dadnem to halalim. Et. Laži. Šta lažem Kićo? Kićo viće lažem. Čekaj da im ko si ti Kićo. A gdje da ukaz da ja lažem? Vidi ga kačketaša. Kačket. Aj taj kačket malo skinem, malo sine da se nisu znojio ispod tog kačketa. Vidim da te kapa curi ti odavde. Laže sve što narod daje narod, a ti uzmaš sebi. Pa de pokaži Nikola Cuko jedan, de pokaži. Pokaži, šta si poslao Nikola, de pokaži. Ajde, smiješ pokaži šta si poslao. Ajde. A neću da se nerviram zbog ovakvih hejtera. Zato vam kaže Hamdo. Ja sam svoji 3000 maraka dao mjesto da sam svoju ženu i djecu odveo na more. Ja sve, hajde rekao, narodno, znaš, ajde pomozi sirotini. Ja gledam, sve što sam išao ljudima pomagao, sve sam ja za nja ispao lupov. A danas zovu, Hamdo, možeš me doći ponovo snimiti. A ja kažem sam ovako, slušaj me mladi gospodine, pošto je te Romi švedski nagovorio, dao ti je 100 maraka da lažeš protiv mene, vidiš kako se okrene kolo sreće, da si ostao čovjek, Hamdo bi te sad ponovo došao snimit, Hamdo krade, dobro krade Hamdo, da ti krivo. Hamdo je sve pokrio, sve što ima, je li vam muka? A ja? Je muka? Otrej se te ušima. Slušaj, i sad oni svi zovu mene, Hamdo, imaš kakvog pošlja, imaš ovo, imaš ono. Nema više. Jednom kad te zmija ujede, slušaj me, jednom kad te zmija ujede, uvijek je se bojiš. Zapamći šta sam rekao, nema više prijatelja. Najveći ti je prijatelj tvoja žena i tvoja djeca. Budite sigurni šta sam rekao. Danas sve interesća. Ako imaš, ako si popularan, slušaj ovo, sve si ti si za njiha dobar. Sutra padni u nevolju, nema nikog. Ja sam pao u nevolju za porez. Jedini čovjek koji se meni javi, neću da ga imenujem. Slušajte me, kad sam upao u porez, jedini čovjek koji ja mu ne mogu nikad zaboraviti. Slušajte me, jedan čovjek koji je pomogao Hamdi, ne mogu vam to opisati koliko mi je taj čovjek pomogao. Znači kad padneš u nevolju, nema nikog, poslušajte Hamdu. Nemojte se prodavati za novac. Nemoj da te neko kupi za jedno janje. Nemoj dozvoliti da te kaže, ajmo na ćevape. Mrši ti tvoj, nabij ga nogom i njega i ćevap. Ajmo janje, nabij ga nogom i njega i njegovo janje. Lijepa moja livača u kući. Joj, počastio se stomak. Ne vidi stomak šta jedi. A nemoj dozvoliti u životu, slušaj, nemoj dozvoliti da budeš prodana duša.
Nemoj dozvoli da budeš prodana duša, da te ljudi iskorištavaju, mene su iskorištavaju. Hamdo je radio za 5 maraka dnevnicu. Hamdo je radio 300 maraka mjesec dana. Hamdo, Dinamo izgubio, a ti lažiš. Čekaj, Viktore, da te ja pošaljem tamo dakle si došao. Evo te, pa gleda, pa 6 ga ljudi prati, je li to moguće? Ne, 63 ga čovjeka prati. A majka mila i draga. Kako je to 5 maraka dnevnica? Pa fina, brate. Zvao me čovjek, aj istovar pjesak, ja istovariju, razbacu. I pita mene koliko, rekao, aj koliko ti nije puno. Kaže, jel ti puno 5 maraka, jel ti malo 5 maraka? Rekao, nije, brate, dajem 5 maraka. U mene 5 djece izjela se, nemaju pelina. Odem, sjećam se isto sad. Uzem ni 5 maraka, odem kupim dol za 3 marke pelina i litar ulja. Eto ti. Pa to je bila dnevnica 5 maraka, a onda sam kasnije 2 brata mi davali po 150 maraka mjesečno da radim. I radio sam za mjesec dana 300 maraka. Hamdo, molim te, daj mi kameru. Kako kameru? Ne znam ja čitat, brate moj. Lijepo me piše. Napisao čovjek Dinamo, a ti lažeš i ti ga blokira. Arnesa, odi ti vam, evo i tebe ću blokira, pošto ne znam šta hoćeš ti s tim da kažeš. Koja ptica pliva pod vodom? Koja ptica pliva pod vodom? Medvjed. Koja ptica, jel medvjed? Ili lav? A evo te kraj. Nije ti napisao da laže nego da ležiš. Selam ljudno, ali... A ja se moram tom čovjeku izviniti što sam... Joj, braćo, moja sestra. A joj, pa kako je se zvao onaj čiko? Moram ga odblokirati. Koja ptica pliva? Pa sad spitao koja ptica pliva. Ja sam ti rekao medvjed. Pa šta, jel nije tako? Gdje ti je odijelo od Deda Mraza? Šut, imao sam problema, uzeo odijelo od Deda Mraza, uzeo od komši, gor zapao uši mi zagranu i razgulim odijelo, razgulim u kapu, razgulim onu jakinu i dođem gor, potučim se sa komšijom. Kaže, izbili smo se za odijelo. Ja mu vičem napomed, medvjed, ja bježu dok ga nisam dokačio. Kako me medvjed ufati ovdje za rame i raščupo mi tu, nisam mogao to više niđi kupiti. I ufati me ovdje i raščupa me medvjed i ufatim ja medvjeda dok sam došao do kamere, bacim medvjeda dol pod put, on kad je ruknuo, ja pošao da bježim, nema više, već mi zabio ovdje kanđe u rame. I onda se ja ražlutim, siđem mu dol, ubijem hljebu njemu. I bacim ga dol u jednu jaturu i to je to. Ko ovo prati? Edo, 12 prijatelja imaš, pa znam, pa ne mrete niko prati, pošto imaš 12 prijatelja. Eto ti sad. Eto. Čime mažeš kosu? Izgorenim uljem. Nemojte bacati izgoreno ulje, vidiš kako Hamdo uzme izgoreno ulje, dol besplatno ljudi izvade iz auta izgoreno ulje, ja da dođem po ulje i namažem kosu. Eto, znači izgoreno ulje, iz motora, znači iz auta, kad izvadite izgoreno ulje, nemojte ga bacati korisno, vidite. U mene kosa bujna, nikakvih problema nema.
Svi me pitaju, Hamdo, čiji mažeš kad kaže izgorenim uljem, on se meni smije. Ja kažem, zašto se smiješ? Kaže, kako izgorenim uljem? Dok ja njemu pošao objašnjavat, 3 sata mu pošao objašnjavat kako izgorenim uljem, čovjek se razljuti ode od mene. Aj, kaže, Hamdo, pošao sme zajebava, pa ne zajebujem se, jarone. Prvo namažeš izgorenim uljem i onda moraš uzeti 10 kila faksa da opereš ruke. Kada opereš ruke, ostaće ti gore crno, ne smiješ dirat nikako. Ako legneš ovako na sečiju kožnu, ostaće sve. I znači moraš mjesec dana držati i onda opereš tek kosu.